Lagarsan Tarini Pegoloni don't get a ship to Shegu, Rabne Chuda Lupenda Niba or David, Seven should do Tanchiloni Doni Sangi Lutau Shibet saying you should subdue Resalhabe. Resalhabe Yinki Sangu Lerim Dinang, General Consecamgun Chambuchaki, Benjen Gudin Jukjibe, Tunga La Sundin Zebe Gortan, Benden Sigon Chota, Jack Jidun Gagoki, Chisi Lunchen Cho, Jete Navikor, Gagarki, Chapsi Sober, Dominki, Tozo, Tumi Mantaji, Sugar, Daram Salar Mopebki, Pögi Dembe, Tabzula, Dongzem Yamge, Gabio Navikor. In Yul, Milton Kins na Pögi Geta Dengzuki, Zego Lo Good Dumar Sobekor, Purwala Sane Tuzogi, Legur Tambu, Lectuchum, Kochi Shugi, Sangur Mutinisuna. Nietu Chize Nishu Zasom Resa Bembing in Chegi Densa Tashil Humbu, Ari Tonke New York to Gunsi Benchen Guding Chuxiba Gendu Chugi Nimacho, Kongdan Sumju Sosom La Pepe, Gui Tungar Sungzi Zegushi Kutina Dutan, Zegotola Pemilana Mebe, Uti General Conscam Gun Chembuchogi, Sungdin Shi Zegupati. Sungdina Tashil Humbu ne Ari Tonke New York to Tungar Sungzi Shubar Yidotanta. Gombuchoki, Gawa Benchen Rimjuan war, Laluki, Dewa Tumo Mayimbashi, Yobamase, Gecho Gendu Turki, Lale Lungdenshin, Densa Tashlumbo, Chata, Benchen Rimjuanki, Gang Yu Jeta, Benchen Guding Chubachota, Gombukani Cho Wala, Teti, Samu Yobakazi Shin, Taja Benchen Guding Chukjiba, Gendu Chogi Nimacho, Shejie, Sungtu, Nurtu Yongwe, Tumin Zetu. Kasan Resa Mingmanin Permitting Zuki, Bende Sikon, Bemba Sitting Choki, Jake Jidun Gekopki, Chisi Lunche, Gushap, Jan Lipovsky Chotan, Ari Yobe, Jake Jidun Gekopki, Shungsaba, Gushap, Hinek Gomonijek Cho, Namni Jetena Yopate. Permitting Zuki, Chang Arikuzap Tunchu, Namgil Chokto Blaki, Jete D. Gortan, Tanashi, Bende Sikon Choki, Kasanki, Zerim Ka, Moto Titter Nason. Tari Resa Mingma, and Chizing Nisadu Nibadi, Shoga Tanda. Check Chisilunje, Jan Lipovsky Yamdo, Panesigon Cholando, Jedena Mata, and check Kodunanje, and did the Kablaya, Panesigon Choneta, Chipunan Netanda, the day Kalaya, check Moderna, Teranashi, and check Tandas Lunje, and check Patent Tolaya, Jabjo, that's shown Damimantone, Jabjo. Yobatan Teranashi, any check Shumochonek, Kari, Nai, Obanapin, Kalia, Capionaki, the Desicha Shuson. Tene, di Jelaya, anybody Sigonda, Lando, and it under the Sigurumche, Ki Tanda Pare, Rawa, Kangwashune, Freedom House Ki, Konanso Yom do Jendena, Chik Ringalaya, and it check Pazo, Koduna, and it chipper Nagidetare, Mahom Bachale Nanga, Yom Dogi, and Yamrugi Chalen on the Galea, Chicha Kotushira, Luchun, Chichishui, and it Tene, Siji Tenekam, Brokinski, Delea, and Ikonanzo, that check, Janata, Teranashi Chi Yongi, and it check Kiwa, Gunyumdo. Tanda mixege tanda Janato Kiwai Batang League, Check Sogyong Cheche, and check engineer show and a round table cheche, Kotulu Shirachon so, and the Talengi Delea, check Kotulu Chunwan Nancy, and a Mahomba, that check Yang Yang, and then also check Tomeata, Yamruki, Chalena, Korea made the Galea, Kotu Johnson Cheche. Chozon Tenje Namgel Chokto Blaki, Pende Sigon Cho, Kasan Resa Mingmargin, Ari Manzo Yarke Tinekang, National Endowment for Democracy, Ki Zonzin Kushab Damon Wilson Laki, Koti Nave, Sungshe, Ledim Tola, Yamshu Na Yobata, Gavter Pende Sigon Choki, General Conscamgun Chembuchoki, Uti Lamduen Wo, Zenju Pemi, Manzo Perim Ko Dejo Tante, Gana Shunki Pemi Chigdila, Goge Mandashi, Swetab Chedan Cheshin Yokan, Pedun Tabzo Tola, Pemi Chiyongi, Nuba Yambung Yobasung. And now we have a vibrant democracy. People who watch our democratic process, including parliamentary proceedings, can be very proud that we have diversity of voices in the House. Irrespective of different opinions, we are all committed to the same cause. That's why we remain united
For people outside, they might feel that there are a lot of division within the community. There is some, to some level. But more of that divisiveness is caused by China's interference within our community in terms of spreading disinformation and other things. So these are challenges that we need to face. Xianyang Tunjue Namge Churu Laki Pende Sikyong Cho Ne Ari Tuezo Wome Chozo Jamgu Nancy Pelosi Cho Ta Tuezo Wome Tumi Kushab Jim Megawon Cho So JT Ki Zeja Ka Ji Yoba Song Song. Ni sangi ne chi je yan chi lang ki tanda je ngaran zo ro zo do debe to ne yan chon du ka shi zu che da ga ne shi cho zo gi tanda a pe den to ke pya na nge Jim Megawon nyam do chen de che di je le ya ani chi cho zo kong me ki chale na nge staff working nyam do chon du chi ye chi shue yi de ne ni sa po bi ni mo de to zo me cho zo Jamgu Pelosi tang thega na shi chozo ge atumi rechi nyam do peten tola ya mixe ge ya chondu chiche an thega na shi da chozo khoma da o me ge chise ge da chojung ge ya chozo tumi nyam do jende na ya da ani ko tu che ge de se le ja dik sha ye chi shue Kasan Resa Mingmangin Gyaga ki Chepsi Soba Damin ki Chozo Tumi Tang Neyo Minaso Pimi Dikzu Tang Pyo ki Tabzo La Gyabgyor Tang Tungsem Nyamge Shule Shuga Daram Salar Chepem Na Yubri. Tomar Kong Nambe Pimi Ma Jidu Liangkang Tu Tsamsi Nawatang Gabder Pande Pimi Ma Jidu Chozo Kempu Sunam Tembe Choa ki Zuebe Jidu Gile Tang Jemyo Na Yubri. Teje Dasa Tekjin Chuling Zula Kang Tu Chunje La Jabatang Tene Kunjoyo Namla Pende Kasha Ne Pyoki Dogar Chobe Chokangdu Rikshung Shena Sikbu Koti Ki Pepsi Nelenshu Yobate. Gabder Pemitikzu Ki Sizab Desung Kalyon Geri Domacho Tang Chiti Kalyon Nonzin Domacho Gadung Chugyata Yi Tsege La Chiti Tungje Kamachuing La Nangsi Tungje Shosur Tsewan Domala Dasa Sane Gonzi Kunga Tsering La Je Lenshu Na Yobate. Gabder Sizab Geri Domacho Ki Sungshe Tu Zor Gyagar Shuma Niki Debe Longo Tukshul Haki Ring La Zenju Peminamla Tungyur Gyabgyor Kangle Nawar Gadin Jeten Shu Song. देखिए आप लोग सब जानते हैं कि तिब्बत को चाइना ने आक्रमण किया और उस वजह से आज हम निवासित हैं। फिर भी हम निवासित होते हुए परम पूज्य दलाई लामा जी के आशीर्वाद उनके मार्गदर्शन से हम अपनी देश की भाषा अपनी संस्कृति अपनी नृत्य और संस्कृति को हम बचा के सुरक्षित रख पाए हैं और ये केवल इसलिए हो पाया है क्योंकि कि हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी जो क्रेडिट है होल क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो ये भारत सरकार और भारत को ही जाता है। तो आज की मौके इस समय का मौका लेते हुए मैं माननीय संसद महोदय के थ्रू द इंडियन पार्लियामेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीपल ऑफ इंडिया we would like to thank you for giving us a home in exile away from home and making it possible for us to preserve our culture, our traditions. Thank you very much, India. Thank the Shuga Dharamsalar Samsi Nabe Gyagar ki Neyo Mine Kongsu Ngade Damine Yimba Gyagar ki Chapsi Soba Chega BJP da Congress Janata Dal Samajwadi Shiv Sena So ki Tozo Kongo Ni ki Tumitang Chuanga La Zor Gwe Mina Mangta Chik Dubata Di Kone Diga Himachal Ngade Ne Yimbe Gyagar Tozo Kome Tumi Kushab Kishan Kapur Cho ki Thalen Konamba Shuga Dharamsalar Sakyu tu Ninta Ni ki Samsi Zerim Yobatan Yamtu Pemitik Zula Yang Samsi Na Yimba Sumbata Labar Pegi Nedon La Sijo Jinda में कंटी शुकप कालें दिदर ना युवरे सबसे ज़्यादा जो बधाई देना चाहता हूँ जो आपने यहाँ जो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो यहाँ प्रस्तुत किया Tarin kenzo digar pyoge rikshung tabdun ki sikbyu shube nang she tomateni kenzo choyo la gyagar la zeshen chenpo yoba yueso tongkab nye tila yobe gyagar ki chedo timgang ki timzo ba kushab tulsi la dinda shugi chung nganzo gyagar la Bollywood ki longye tabdun pomu damin yoba shin pyomi Bollywood ni dire di na pyoge chobo toma mangdashi yore je shuba yi
Tabo lomang rine kenzu susu rishung chenyar ki minyam gyunzin che tup yobe kadi na tene, tada kenzu geji tengla rishung tabdun chegi yu, gyana ki pyo to hajang mitangwa che yure, nganzu dir yoba namni gyagar ki chapsi tsoba tamin ki tumi yinkyang, nganzu sangme toni pyo ki kanye sekyur nishu tungi yin, nye ten kashe chungyong yu, kangdar gyana ki nima chik pyo te pyomir lokyu gire, lokyu pangbor shani teba yina, Mijik wangyur tang, changnyon ki wangyur te tun namyang ringpo neto ki mare. Tenga chikdu wangzin la tabe Hitler yang tama pamga chung yobashin, nyin chik gyana la yang pamga chung ne, pyo te pyomir sur topgyu nganzu remin chegi yu. तो हिटलर को भी एक दिन झुकना पड़ा था, तो चाइना भी निश्चित रूप से एक दिन झुकेगा और तिब्बत जो है वो आपको वापस होगा और ये हमारी सबकी शुभकामना है. Nye tu chize ngishu tsapshi resa ngimengin inyul ki sanne Milton Keynes la yobe Nippon zan mihoji nangbe lagang tu pyogi gyata dengzu ki zego shi chodo batang talo sanne tela ya pyogi gyata dengzu ki zego choba lo gubate doshin yobate tenyang sanne ter nedo cheken jam Catherine Miston Scott la ki netibe tanglang ruka chi ne lotar zego te koti nangshin yobatang kengi resa ngimengin la zego to la sanne ki chonde jigyaba kushab Mohammed Khan la tang inyul kuzab tunche farsi sonam sring la so kyon mitang geju la nyamshu na tu kapter jam Catherine la ki geta dengzu ki kene tang chilo nido ni sangi le rawang kangpe nyentyo na la pyo ni zamni na rawang ki nebab che mashwe ki gyagab kongsu nyunzin che yokor dejo na tu kapter kuzab tunche farsi sonam sring la ki ledim koti nangke namla tuje che shubatan te lemar yang mutu teda nangyong yowe byugyu shudu Zegyo tola chonde jigeba choki kong rangi Bangladesh mirik shiki bechane kongzu mimangi rawang tabzu che kanye nyangwaka ngodo nangte rawang tabzu chagyu tang sosyo gedar dengzu tongwa nini tsornang kebar chen shiki basungdu. Purwala sanne tuzo kap chube chomi namgi leguru tambiyu legdu chungdu. Tenya zenju pyomi jarim tunzen tukzu regube chagen wane changzho sanne timtung losan la tese sanne timshibar kosha nangde dunta ngame sa pasangi la purwala sanne tuzo kap chube temtun sadu chomi kutang tedagi kone tsokzor tsering temba la tang tsokshun tu tsering tile la che ne tese sanne timshibe dun tu leguru tamja byushe legdu chungdu. 다른게 상규 레림 디zamhin 표된다 대베 상규리 개바카 시험라 교배 타게 가장 된저 돈이 시키고 대도 넘버 0 공자 나거나